belwak me achuli kagaluo tin mi dwe para bichil mi dwe me aboro man la bagdog na dit ma wa moro tin ana chung kachet ki stachu pat sem de dar lum kitien lok papira tek piluba chuli pilubu duo chuli urunga yuni janari lum ubiru wodu pajong kakamaki woni pajong era ike malalal uporo kitong kibun kichie kipolo ji ikarema al pajong ukwani latien ni ji kimi ukimegu mo achie me gwakode ento mapia kimi ukimegu ni uno ikwani romo metumo latien ni kimi karema kikwani romo kitum dan lalli kidma biru kere dok polo mona yikid makke pajong ma yana lu wonwa ki yeni o chake kere donc achuli wuru ngeyuni jana lu wum era yodu o ani te kwar ngeyuni be jana lu wum kilo tibune malo ikarma an eru tu borea mo gali bari okapa wi ario do achuli o jana lu wum o wajuni achuli mi ko kwere kita dong ala dok te kwado o kwere we enemy gum imi gum ka chuli mi gum ki kagalwo tiuno mi gum ki kwere ni odwa para bichel bachalo tinni medwe ma bor monge inu tuju bot wando wot kitien karbam o monge ero tuju ubiri mwagali bari o kipiera rio mauno corona tie lo bachuli awade bodu wot kitien kilu wot kitien we lega de timenini alwe lega de dok papa tie lega de enmerni kidwok foj bor makun wok te kwa entu jin bajana de wom not baju ko pere pentim gin mauti me waru to lo bod ñaare bawtele wiwa ki kampala i wot kitien reverend Jennifer le wom biru buru wadi lega de tibani ni wana wadi ero wadi ni ubutime mon peu bu jogi nuru kama lega di bier kitime ye la lia gang pala cho magiloni la tigu guru wala chuli ngei la tigu guru beru driver inspector general police ero nayo riema en bene otoka chelki luum kuriema kuboto kumi la tigu guru la pawel potwo nyare makiloni joska achan ero bere bela wor titibude uchimu kama mier wan wa back dog wane ki ye die ba wane ko bere die gagana tigu guru 2020 no wot kitien ala duo gi wen be do ko pot kitibu pa jana no wom ma gali bari o kitiera rio ara di chima uno tigulu era yu beru la polo aditi la polo ma rom aditi la polo chiaro ki poliki mon edo no ara wado ni tibu bade na wado ni peu a du dara pori moni bu biro edo moni eneni yero do kengi ara poli du biro bir ga keto wa
wan po a gino mo timme waro no la polu wajini la dit ma wa man yi jaru ko le ga ngo ba ki yubu ba ci pe yini ala wajini la dit RDC man ininer waru bo pa janari lu wum le ga ma waru ti ga yubu wa ci di po pa janari lu wum ba ero wajini a chuli gu po pier ba kun gi mielu bona gi mielu chur me po piere di to ma de to ma lu kita kwa pa chuli ere le ga de wa tin wa cha ba ju ne la polo wa ji le ga de butimme ara wa butimme ke ngeye u kero poli ye mo timme poli mo biru ye ngeye gera ma mo timme ko lu to agi balwiyo mukere ma dok gin kar ba gunero gin ni tamo timme guringu dugu bu wado ni mawa wuru mette ki gikuni te gi wado ki endo mo to agi wa me dok chen turi ni popi danari lu wum en miruni iniro du apara be chemi du ma bor no dong du dini buti o megi wo ni du apara be chemi du mario kadung wara churi wayubu yu me ario me kweru wore makungo kete kwa manu daru mi la achut daru mi gula daru mi duru te kwa pa churi muru gi majanene lu wo miro Yatina na tutu umu urguna chuli bu kere ni ulu piem ento tibu be ya chuli mako gigum kuj be le ba chuli babu dugu ni be jo mako gigum magien be ne ro kuj babu dugu le ba chuli pe kuj bu dugu be le ba chuli kaw no yin politie ginni eneni utin me le ba chuli donc ni chake ni ro dwe mora ali bari o ki piera rio ni o do tin waro tika kweru kwe me achi darma te kwar bo binu ka yapone 2020 o biru na patio pagu la dit makilwoni prime minister me patio la dit kidega yu biru ka yapone kidega biru won turi na fun acho mariat madam era yu yabu an beda wadi ki dega ni lega de eni chaketin we lu te kwar ke ba pat du pajong umiera gute wi kwere eni femiru lega kwere mero ki tijbete kwaro lega bajana le wum belu ni ru ya para bi tie mi du mario edu ma eni na churi nyuru kama no wum akiye Kwemo kari mora 2023 ara nuoro ruri mo kere gubiru kan sport view kama statue na uchunguye awanyo ke ruri nini kwere eni mana du huye rora piero beru ke ruri mo kere magubiru tie ror paicho beru tie kaki kwere en nyuru tego de gotwe ma te yen bunero tin ni da para biche la wo ero kwanyo wo te kere apa lumo o kwanyo road baki woni road pabo o binna o kwanyo road pabo kere me biru ka kwere sport view kita road o kere te road o ba jamu namo kere jolo road ki court la wo koro tuwe ma te ko ta mo korba la wo ni rapar bace lu berga chuere eneni muru korpa janani lu wum ma enti ka jollo o niro ne ma eni wajo ni achuri u duo haige te kwa achuri achi ki wudruri wul mira wudruri o wingin ma la bagdok
ma enu uduogo ni tiare bak dugi duok dara te kwa o winjen ma ara wajo do ber tin na ber wuti wun wuri ni wun lega wu umiro be keme kite kwa yin wot moni weketu o rujare ki nguri yin wot moni weketu ring chini ara nyome ikanija wunu a wogo duka bako dok ilega wu mete kwaro wun wuri weri kuju dugu uyoro yotile bachuli lu lega ma kim tie ka lega ma kim ti dini pa moro kim ko bede ki lega eto wun ba jalo wuri wun ka lega wu inno abila wu inno mana inno ma pira tek ba aramiro ni waji do ramire afo bada ruri mete kwaro ka wuru tika winyu lokke erini wot pabo ma yin e beru charo welma wara ikwe pa jana ni wum mo bero e ni da para bichel medu ma bor tinni amira fo o nyak palati guru bakiloni acharu batila liya yin tibu pala tibu guru makit nego ki jana le wongi era ye we gangi ba yiti ye ko bidini nego chakiye roda timbat baptist me pa wel ara roata kiri igang pala tibu guru igang pa joska le liya yinte yupe ereni jalugin mapira te rorogaya yin ni mo achele ara tira ko ni anyuti rorogaya yin me la bon ni mo achele ara nyuti bene chotba ara choyo ma kibma tibu badana le wumye ke wora kere ni ro ya para be chemi du babon anyuti bene inge ot yin gaya bene yin ba jalo rote gindi jalo gina pere tek wuri madum erli ungeyu aranyu tu no ba janare lum wunju pa jonge mero rot kodi na tero ma prime minister ma migi era yu yabo gorani yin bere te lokti jalo gina pere tek chuli mana ye lok ma tin ara mero wuchi wuni wun uchak duwi lega pa kwari wa kima jana le wum obedi wajoni ma wa wandaro idwok te kwaro pe jo weri pero ba guru ti awoti yeni chiru ne a jok mamado